U ženskoj konkurenciji Srednjobosanski kanton će predstavljati Amela Fazlibegović iz Bugojna i Snježana Bodulović iz Novog Travnika, dok je u muškoj konkurenciji jedini predstavnik za naš kanton, naš Bugojanac Kenan Mustafica, osim u juniorskoj konkurenciji gdje učestvuje Sad Malešević iz Travnika. Sa Kenanom smo ranije razgovarali kroz naše TV emisije, a danas smo posjetili Amelu u njenom salonu Avangard da bismo saznali više detalja oko priprema i odlaska na svjetsko takmičenje frizera. Ove godine u stvari učestvujem na tom svjetskom prvenstvu frizera i evo ovaj put učestvujem u kategoriji Romantic Bridal gdje se predstavljam sa dvije frizure. Tako da, evo, nakon izvjesnog vremena, ne znam ni kako sam se našla ovdje, eto, vjerujte. Kako to? Pa bili ste i ranije na ovom takmičenju? Pa da, bila sam prije 10 godina, možda i više, i da kažem da sam već bila odustala od toga, naravno, kroz moj život i posao koji sam do sad radila. Tad sam se predstavljala sa drugom kategorijom gdje smo vodili modela i šta znam, bilo je to interesantno tad u neko svoje vrijeme. Borili smo se i tada kako smo znali i umjeli. Dostojno smo se predstavili tada, ali evo sad je opet ovo nešto drugačije. Kažem, druga je kategorija i sad nas onako, ajmo reći da je to malo još ozbiljnije nego što je to onda bilo. Amela ide sama bez modela ovaj put ili? Da, radimo na lutkama, svi mi radimo na lutkama, samo je možda jedna kategorija ostala koja se radi sa modelima. Nekad je to bilo prije živih modela više, međutim sad je odlučeno, pogotovo nakon korone, sve se promijenilo pa i to, tako da u stvari mi prezentiramo sve što imamo na svojim lutkama. Normalno lutke su od prirodne kose, jeli tako. Dakle, ide Kenan, također ga evo, gledalci znaju, znači u muškoj kategoriji ide iz Novog Travnika Snježana Bodulović, ona je znači, također s našeg kantona i ja, znači nas troje s našeg kantona i sve ukupno nas je u stvari evo 9 iz cijele BiH. Sretan put i evo ovom prilikom kome da se zahvalimo za vaš odlazak, ili tako pretpostavljam da je bilo onih koji su podržali tvoj odlazak na ovo takmičenje. Pa evo, jeste, hvala vam svima. Ja ću ovako reći, malo ću naknadno kroz društvene mreže malo više da ih ispišem. Ima ih, hvala Bogu, zainteresirani, bili su tu za mene, za podršku. Moram reći za mene, moju porodicu, moj grad. Znači, ljudi su jednostavno evo, htjeli da pomognu na neki način, obzirom da mi sve same finansiramo. Znači, niti jedne marke ne dobijemo od našeg saveza, što je, evo, nažalost, tako kako je. Najviše je to taj naš entuzijazam u stvari nas i vodi, tako da, evo, Bože moj, zajedno sa našim ljudima, sa građanima, pa to istiramo do kraja. A što se tiče sponzora, bili su to javna preduzeća, grada Bugojna, načelnik, naravno, jako, onako, ovaj put zdušno su pomagali koliko je god ko mogao, tako da, evo, kažem, javna preduzeća, privatnici, svi ovi nekako raja naša koja se tu našla, koja je htio da bude dio naše priče. Hvala vam ljudi svima. Ameli i Kenanu, našim predstavnicima na svjetskom prvenstvu frizera, želimo sretan odlazak u Pariz, a da će nas i našu državu dostojno predstaviti i dati sve od sebe, u to ne sumnjamo. Hvala vam svima, mi ćemo se stvarno potruditi, recimo znam za ove kolege, oni su čak i prije prošle godine i prije unazad, išli su već nekoliko puta, čak su i mnogo više upoznati ponovo sa svim ovim, obzirom da su se pravila i mijenjala, tako da ove godine će biti onako baš neizvjesno, obzirom, kažem, na pravila koja su se mijenjala, pa će, vjerujem, nešto uzeti staro, nešto novo. Tako da mi ne znamo ni na čemu smo, ali evo idemo dati sve od sebe.